Amena kana si amen but po bare projekte, but po bare bovlipe, so ajucara te realizina, a odova sosine čučo te penav, in iso manglape te realizingul biștuduito beș, si to infrastruktura, vaš koleski amena sinemen extra budžeti, numai kana si amen 1 milioni budžeti vaš infrastruktura la čaripe et hanengo kote jivdinena o Roma. Karna 1 milioni sto vaš o Roma, numai vaš o vašo haricune komunitetja, numai o dote rekanipe centralune nivelea, eșorune ministreja, taj relevantno ministrija kova siola, kova budžeti papeste, siameni glašo rekanipe, ka jek considerumo deo odori budžetesta, site ka zajnin ini romano komuniteti, vašo sebepi kaj sito jek socijalni politika sar sopengum, ini site perolo mangipja, sa odori komunitenge, sa odori dizutnenge, kola ston mangli vašo dola mangipja. Desara galestar kolastor mare plania sar politikuno subjekti tetumen sar ergen galušer ono deputeti ano 2022 beš. Normalno, akana maro plania no 2022 beš, me kerava jefti sigarava kaj najmužigim biće maga boka but te pirava no javr komune kote sine Roma, numai osebepi sto kaj muthagium. Palo Lusaripja restim poparjano Lusaripja, a ека kaj biće najmužingim te bajakara mora aktiviteti, numai no 2022 beš, madama akana siamen o budžeti, si te pirav sa o romane komune dote kote si Roma, te dikľakara volengi situacija, ini se skeste penjardi, numai te penjargeva majbut, te dikha dola projektja, te pašakara ano komune kote onđiv dinena, taj prekalo dole projektja, te pera o mangipje kova dendilo prekalo budžeti vašo beš 2022. Akava stamaro plani kaj telačara o statusi romano komunitesko ano javr komune ne desar sama na prizdra. Kit kad ga dika sosinjan glav, amen šaj te vakera kaj i buti savi kerjam, ano te penal na kraj bešesko, amen sijam kota aprili, ano kotare guvermentosko, šaj te penal kaj sijam bahtare so kerjam, koja sa čolminga na javer beš te kera, odvajtano te nastina te ajutirine romen kerencar, na penal kerencar te kera romengi kera savi irisaili ili savi džibdinjana no Kosovo, te ajutirine romane biznisjen, save počminđam, gdje pača pinda biznisja kad dubina žutipe, pinda maška temutne organizacije ili pak nevladne organizacije kad je žutipe amenca, hem numaj i sjamen te kera disave krisija, disave dokumentja, save ka olakšinen, hem ka pomožinen odživdipe romengano Kosovo, ko agor kamav but sastipe sai romenge kola dikentu mare emisija, sastipe ine tumenge, sastipe sarinenge, hem pačap kajo nevo beš ka hulja maj saste, hem maj bahtale, hem maj harica problemjenca, do tega sjama amen zajedno tumenca te kera buti tumenge, hem pačap kajo 2000 bišo dujto beš kanol jek prosperitet, hem jek lokipeano dživdipe romengano Kosovo. Kerol pek predrasude jek paradžukimam pokušam te menino dva te dičava kaj maškara amende i si terne edukime profesionalne terne čave čaja sa šaj kerem buti ini amen sa džene pokušinate na vakera kaj alam ki pozicija ko posti samo te beša, nego ini numajte roda te kera buti na sama mare romenge, ini gađengi ni averengi te dičava kaj amen konkretno me, hem ekipa sa Kerol Mancar buti kaj simen kapacitetja, kaj simen džandipe, te pirava ini javera procesija saj dizutnega na Kosovo, taj te dičava jek sa so penđam ko bešipe, direktne organizacije, ko bešipe, ano regionalno bešipe, te dičava jek pozicija, te dičava jek te prav kamnipe, mangipe, kote amen sijam sa Roma, te kera romenge buti, numai ini te kera sari nenge, te navol samo romeske, nego numai hemo Roma šaj ažutine, šaj te den piku ibe, saj dizutnega na Kosovo. Pača kaj va, majbare te penav snaga, majbare džandi paja, akva imenge prvo beš, pača kaj kod dujto beš kaj hulja maj zorale, maj saste, maj džande, siklova ini amen akva procesi, hem pača ridvan kaj no 2000 bišo dujto beš, koja gore od Lebešesko išala sa Romenca hulja majbare uspehjenca, kaj ka
Која горе Бешеско вакера мајарица кото проблеми, а мајвише кото сукцесија ка вакера. Еке од овајтано те пенава мен со кама те кера бутичи мајарица Рома тавен бикеренго више Рома те добино кера, више Рома те куенани бути, више Рома те добинен стипендија, побут Рома те дживдинен те пена пе бучатар. Po gëndinava kaj numai musete la misa la kava naklo bersar trendi e butlače bukengo, tajte barvakara amare bukja. Gëndinava kaj kao menek majlačo reprezentipani amari ministrija, kotar mesar tal ministrija romana komunitetesko. Това в которно вероятно процеса коте амаро комунитети амари партија тај амен reprezentingova sar te pena mahatno moldipе ко со вако на одладжене кола хитон маргинализиме тај денголо после нумајано политикуна аспекти тај на кај ситу капацитетја гндинава кај проекто веркова котор е крисенго ја се не саве кустикуна гарави пенго прекал амаре документи кола артиња мано курне бутики рипе е бира ипкана организацијенца ваш о романи култура тај романи традиција со мотавла кај амаро легислативно пико да ипека овола на мајлачо нивелја кај вер гндинава кај ано авутне берша кај те кера мајлачо бутики рипеа е бира ипкана организацијенца ваш кота романо комунитети кај ова ано линија кутне бутики рипас кој тај те перо ленге мангипја тај сускена ините вазда о јекутно бутики рипеа на аспекти субвенционенго ваш се бепи кај дика кај хито махатно котор е активизмос кај на терени сјамени кај дики кај Тесне кана гајте овто пешел дика те ово подеш 13 дешу понш пешел на овутно берш, нумајте ово нек селектипе, ано квалитети и организацијенго, тај амари културата нахо на мајлачо нивели, а кала чона вашо димиле биждуј сар тало министри е комунитетенго, нумај ано аспекти ја веренга џукергола ани амари министријато дујневе крисија е кинематографија ко тај културако, котор ко венино комунитетија, а џукергола те стартина е операке, објектеске буке, а џукергола бутневе проектја, коте ковен инклюдими на комунитетија на махатне процеси. Куда со мангаса те ресаско од 2000 берси те дерписи поборо фокуси управо пучи буцакоро ано јавни институции скана со питању и квота, така беше веќе пошизами процеси канцеларија премиериска канцеларијаса са те створи записек механизми са оковелес за цилј те промовиши за запошлявање теренгоро каторо какава три заеднице ано јавни институции, а џараса када канако својзот пескада механизмите пошизел те производизел прво резултатија, те баријаре со бројес теренгоро саве шајкерен буци ано јавни институции, сијамен цили те баријарас повише о и дебата кај нас питању о антиџипсизам, те манифестуизу пескада ано законодавство, ано политикис, njek stvari samo mangasa teresasi, dečamki borsi štetno i upotreba diskriminatorno čibjakoro, kada je terminjengoro save amenge si uvredljiva sa cigan ili mađu. I mangastik raz upravo i zamena, upravo i promjena je zakonodavstvo skrijano Kosovo, car bi kakala terminja upotreba legri oblast kažnjima zakon, kada se katolo cilji samo ka pomožizel i borba protiv diskriminacije i naravno kada stavi zaste uloži zas i dalje, ano konkretno buca ani zajednica, bilo da li si pitanju obrazovanje, ečavengoro, o zapošljavanje terengoro ili o stanovanje uslovja životoskere od olinga kaj i potrebe i dalje postoje. Мислизава кај си бут важно са друштво те пошизасте одвојза самен катери каторо прошлост ем саку да била че со прошлост засна сама менге него са оренија на Балкани ем на Косово. Те дикасиек дром каринго јек просперитети више економско него било сававер. Jer kada ekonomsko prosperiteti si taneli ki pobari saradnja, maškaro zajednice save živi na Balkani, em si te anel ki je pozora i međuetničko kohezija. Te dikas, sar so penasa te dikas podur kateri boja ekožakri, em kateri boja ejakengiri, em te dikas
upravo o karakteri manušipe manušengoro, kana mangasate keras bucivence, te uspostavi bio save vrsta komunikacije saradnja venca. Đeravaka i dalje postoji dosta vrlo problemi diskriminacije, ne samo maškara zajednice, nego maškara i amende, da maškara mali zajednica. Omeno Roman morate dikaz te na kavas, kad bila prepreke ste poštu izas i amen, len i on amen poviše sar manušana bazija, karakteri poviše nego amari etničko ili etničko pripadnost. Vaša kaljeske mangava kotar o guvenipe, te ovel mai but ajutipe, ano buderi ajutipia, sarodola ano ekonomikune ajutipia, tai ano ajutipe butikeri pasko feriso si but bukia kola achavdile tai buderi terne tai o javerđene kola sine kotore bukiako, a dive na neton ano bukia vaš o sebepi pandemijako. Vaš o 2000 bišu jekto beš sine vaš mange personalno sine ek suksesuno beš, šajte penav kajakava agja mange buderi suksesija, a đukara kaj ano beš 2000 bišu dui, te ove lamen majbut angažipe, vaš te ova so maj paše dizutnenge, vaš te realizina olenge mangipja, taj te resa te alosara sa o problemija ko vas jole o romano komuniteti. Dova soj amaro plani vaš 2000 bišu duj to beš, si to kaj amen siamen po planite pirakara o projekte kola siamenano procesi, on siamen dui projekte kola agorišinjona po agor 2000 bišu duj to bešesko, on pangiona je siklovi pa, pangiona je socijaluna pozicija, pangiona je butikeri pa, Engandinava kaj jek segmenti kova kaj sito but semno kana siton pučipe hakengo, siton o hakja e džublenge taj čajng. Gandinava sar organizacija malape te kera jek rafin. Akala siton hari but to dula planja kaj Gandinava kaj siamen indicije te pirakara ko 2000 bišu duito beš. Gandinava kaj ini čavorikane hakja nakač ovado teke, saskidžanindo kaj ake šponč beš dendes jam piko asambleja ke fošnengi asambleja, čavorikani asambleja ani komuna prizrenovski, taj dengjam jek pozitivuno drom akaleske, kegjam jek mehanizmi kova sakova beš sineto aktivuno, od ovaj soj pozitivno ko nebo koncepti kaj ano kao momenti saudula donatorija kola kaj sinamen dende hamen pozitivno dževapi kaj mangena te pirakareno projekte nebe koncepteja ini od ova Gandinava kaj buti nebe koncepteski ini kaj sito ano niveli kao ovo ini pana pobutano niveli kaj o adjukara kaj o rezultati kao but po pozitivno kana situano pučipja ini o familije, ini o Roma, ini o linge familije, taj ini o čavore ano aspekti, ini siklovi pasko, taj ternengo kana situ aspekti butikeri pasko, taj pozicija džublingi kana situ lingi socijaluni pozicija, ani familija taj ana malipe, taj lingo sastipi. Roma Verstas in organizacija vița vachtiara studentiența, către mașcărut niveli, numai unico terțialno niveli. Amen, akana prominia samre misija, kera mi strategija, prominia samre vizija, mare objektive sa vek keraz. Dik dokumenti sa vo šajkava kerav kaj kadel baro dobiti komuniteti enga ni Kosova. Nume nasam era menga škridim tekim pšenjegi, nume nije verenge, se mangaste prošira sa men iniko manušaja vera sa vesi, katora vera komunitetija, konkreti pa to bošnjakuno komuniteti. So, misijeva kao velik izazovno beš, kad dujmete bišu to, obeš vašo javeripija, obeš vašo tranzicije, obeš vašo promjene, jase reforme. Numai kaj me bahtake morate okerav kaj sa vakt vaša kala javeripija, men se me podrška kotara mare donatorja, tem podrška je se piku ipi kotara partnera kojim se kera sa bucija na tereni. Misijeva kaj kad dujmete bišu to beš, obeš kana kovel
Eke marteli pravo dokumenti vaš inkluzija romange teškli dengi ali strategija va. Amare input je već sijani strategija, no maj misijava kaj koven poviše. Je kao duito misijava kaj javeripja hem neko je ver direkcija, taj javer profili kao vel definišeme kao dumire taj bišu duito bež, kaj stolafi vaša Roma versa s Kosovo, no maj nesto vaksi kake raz bare promocis vašo romano identiteti. Mate bi sarateli paras kaj si bari inicijativa kotaro javer artiste se bizanja na Kosovo, kaj te kera kava bež ko dumire taj bišu duito, ini si simboli kuno bež. Kada kera so rollingi, eftata edicija, kada si jami katroplani, ano isto vak si magas te kera se nastavio sam ribuci vaša kampanja, vaša opre Roma Kosovo, program Roma versus Kanakel, tercijalno edukipja se terkos, ni Kosovo Kanakel isto bursenge, min forvedkove programi su kan stavilpes, kaven Music for All centri ni plemetir kan stavilpes te kera pesa čavarenca ni plemetina. Numai că internship e coven, javer internship e studentienge, me che možda bi vakerava sabarengi kaj bež, că biro da harizeli kanipe като manushaim, като instituții, като partneri, като donatori, като beneficiari men, kaj te razumize na men. Se nakasa că trăiesc tranziția cu periodul, mai periodi kote veruzava kaj od dobitka, ja se o uspehe kad išon teko duhe staj bišu trito bež. Aici ca Ridvan, Karabasai ternene chaven costo cotoro sa comunitatea în Kosovo că te dikenso că Roma versas Kosovo, te diken da si se interesa uns lengro că te avena ca temte oven cotora ca bire ca organizația co se cu crei se creos cu organizația se vi de la șansa să șeibe saborenge, numai lende zavisila dar ca coristinca șansilna. Akana ano 2022 besh normalipeja ka mangate barvalova ano aspekti e aktivitetiengo, ano aspekti e stafengo, ano aspekti e dramengo, va e produktengo, kulturune produktengo. Normalipeja ka manga të volme nevele de ipja te kua ano partneriteti ververune aver organizacijencar kote lendar ka siklova nevesheja vaj ka si ka vole nevesheja kote ka ovel jek integripe amar organizacijako e institucijencar, ja se e organizacijencar, kola ka diken sar kerlape buti eternencar, bistaragim te mutawa normali pes namen cilite formalizina te penavte kera ek nevo klubi eternengo, odoa klubi da realizisalo maškaro projekti a vazdisalo kapaciteti eternengo, taj odola terneston volonterija organizacijake, vai e amalipaske kote on sako ja ver, akana ston amari mai zorali bandu kolenca realizinao aktiviteti sarsidono drame, folkloria, o intervistipe, formiringola e nevo quadri. Ano kava berš mangava sada e te barvaljolo quadri e romane ternengo kola dena contributi vai si olen kamipe te keren buti pere komunitetea taj vaš pere komuniteteske. Ano doa suro si jamen vio projekti, vaš te formirana quadria, vaš te vazda palemo kapacitetia ternenge, vaš te edukina olen ano medije, vaš te edukina olen ano teatro, ano folklori, vai ani romani muzika. A menja nasa kaj but pozivija kerna pes hem kerna inkaruacija ohrabrizna e romena šklidone egipćanjente aplicirize neve bucake, čim na ku paragrafiko krajos, ama eke me iskoristizum budromate mangav, iskoristizum i prilikate mangav katro kad la manušate ispoštojzen kada. So znači izlaka te mangne hađaniska te minoritetija, če čest te pokažizem po mari volja, te ovelne kato minoritetija. So ske sjamen but organizacija skola la fizna mangasa katro minoritetija manušen, ali u stvari na dikasaden uopšte kalengere organizacije. A verebešeske nadizava makaj ko vas poefektivno te keras prema o butikiripe e manušengo kola sjamenga škola ime, a men se makanane ek faza kaj sjame je kla čobrojs, e manušenga kola završi de fakultetija, pa i kaj završi de srednjo škole suskete na čempesan obuca, hem nadizama kaj ka dolasa men ozbiljno partnerijenca, kola kova keren dosta keram lafi, hajde akana te časne na nebuci.
Va vi vaš o brž 2022 amens organizacija kanasi amen nesave projektja aprovime kotaro donatoria kai aplikingiam vašo projektja. Taj ovio brž 2022 ka voljek aktivno brž vaš amen sa organizacija. Taj reslam kai vi ano brž 2022 te resate la projekti vaš opiravi pe romaneci biaco ano medie. Taj vio brž 2022 ka avem emisie pe romanicip GDP-tumența în Ucrania televizia Costiuri tai Radio Giacova. Numai ca avem amen vine să ave activitatea școliența, vașo se bepe ca te promovina i trașegimia vai culturaco trașegimia cu toată română aș că lunte egipceau în comunitate, în școle. Tai ne să avem formi pasche sesie vaș o promovi pe toleranțiaco. Tai o mari pe discriminația sa anglo-crisia vai javer. Numai vaș tu mari emisia, tai vaș sa o romano comuniteti, ani sai lumea, iani Kosova, mangav kai poanave organizația cu Roma in Action, te bahtakera volengo vaș nevo brž 2022, de devla kai romen te volen bach, te volen sastipe, tai te volen ekmaila čo integri pe ano Kosova, tai ni averune dizia cu te egiptine na romano comuniteti, numai de devla kai vio brž 2022 te vol brž kai ka agorina i situația pandemia sa COVID-19, tai ka iranamena no realiteti, ano activitatea, tai ni javer, tai gândinav, tai pachiav ka brž 2022 ka vol brž kai i romani poziția ni Kosova ka vola mailaci, tai o sa activistia romane comunității sus carcotaro politicu no subiectia, sarcotaro civilno amalipe, tai activistia ta venie kutne kai o brž 2022 to vol brž kai caresa kai i romani cultura historia tai chip to vol kotor școlaco literaturaco. Să se vipea na čova kultura, o teatro, taj muzika, ca čon moro prioriteti, numai de lestar madam, iniko personalno niveli soskena, pakjava kaj evolvirina ko profesionalno niveli soskena, palodova simajni anogodite. Te lavie ca șlipe. Aia ca penava, sakova berșo bela but mai productivuno, but mai angajuno, a calestar, mangla pe neoterne, telen pe godi, ca acana, o eterni generația romane, eterni generația se amen mai baro paripe amende, sos că amen mangla pe te daie șucar, dichipe romengo anu neve Kosova cu amalipe, o doresc că tena čova te chiar but. Ano 2022 to beş yekver mangava sarenenge ek baro sastipe. Kova te pistara o berš, kova se namene pandemija, akala nakle duj berša, te ovemen mai but suksesja na maro GDP, taj te ovemen jek lačipe, maškar butikeripe, maškar amende sa o manuša kolasijam aktivistja sa romana kulturaki, taj roman čipjaki. Gândinava că te producikarem piributi vaš skoluipe, te producikarem piributi vaš o ververutne activitete acolo holen tai tana našalem peresunja te pena, vaš sebe pe kai gândinava kai te devla te oven sau lenge hemlace kolo on gândinena vaš te kerem pere plania. Shpresoj që edhe viti 2022 të sjellë mbarësi, suksese, më shumë dashuri mes njerëzve, sepse ky virus po shohim që disi na ka larguar prej pjesëtarëve të familjes. Gëndinava kaj taj pakjava kaj një do vajave beshkova mai suksesu nëse aka. Sa stipet e na kelle pandemia COVID-19, suksesi sa stipet.